Suriye'ye agirbest ragihand. Wezareta Parastinaya Suriye'ye ragihand ku, li ser bingeha peymana di navvera serokomare demki Ehmetşar, u hezen Suriye'ye demokratik hesedede, agirbesteke berfirehu aravejmenta enle şerket meriyete, ligori daxuyaniye fermiya wezarete, ev bir yar veki gaveke destbekeye, cibo vekirina koridoren evleda kuvelati ve gerince, uvaren xwe. Daxuyaniye her viha amace bive yekekirku, armanca din ave pengave, ve gera saziyen devlete bovan deveraneda, ku des bi peşkeşkirina hizmetguzariyan cibo velatiyan bikin, PK agadariyan, Wezareta Parastineya Suriye'ye, fermandaye leşkerin arteşa ereban a Suriye'ye, ku di asta heri bilind aberpirsiyariye debin, cibo Parastina velatiyan, u Parastina mal u milken gişti u taybet, bi mebesta da biyayinkirina avramiyat. Ev bir yara Wezareta Parastine, piştigi hiştina peymaneke diro ki dinavvera Ehmetşar, u fermandare giştiye ha esteye mezlum ebdide hattayin. Di peymana ku ciçil uçar halam pektede, bir yar hatiyedayin, ku hesede ber biroçilate ferate ve vekişe, u parezgehen dere zor u rekaye, bi temami radesti hikûmeta navendi verin. Ev aloziye leşkeri kuli helebe despekir, u piştre ber bi tepka u dere zore ve belavbu, bu sedema koçberbuna zedetiri sed u 5000 u 8000 kesan. Ligori peymananu, hezen ha esteyede, dinav wezareten Parastin u navxoy en Suriye'ye de verin yekirin, u hikûmet de nasnameye bir devan kurden ku berebe nasname bun. Biragihandina ve agirbestere, Suriye ber bir konakşeke nuya siyasi ve gavdavece. عاش عاش كده عاش